Thadou Tribe thua kiniel bautam na jing to ke thonin tuni khonjong hi chi chung changa hi holim na ana bol ke ro hitin hi to ke saya nisim nga March 2026 ni khwachan Thadou Inpi GHQ in mipio headinga to be phabep jong phon do na ana bol win amon asai na wa khat na chan 2015 Delhi Conclave Declaration dungzuya Thadou Tribe Council chu anaki sobeya Thadou Inpi GHQ a ki khel a hitai Thadou Inpi General Headquarter head pi nam lowa Thadou mina kiloi khom na ke sim ho Thadou kiloi khom na di ta hi tia ke pom loading a hi hichito kelhana Thadou Inpi Manipur TIM Thadou Community International TCI Thadou Linguistic Forum TLF chule Michael Lamjathang Haokip le agol khatin amaho phat chomna dinga ki sim TSA GHQ hi Thadou Inpi GHQ Constitution dungzuya dan tokikal kiloi khomna di ta hiloa kilading a hi ativene chule TI-GHQ head pin amlova YT Haokimin Churchan pula TTC GHQ asim do jong chu Thadou Inpi GHQ Constitution dungzuya dan tokikal kiloi khomna kilading a hi ativin hichelaya hen TTC GHQ yong min phan awmini chuting tal inzolang tin le TTC GHQ win jong hichi chung changa hilchi na a hin bol dam jong i hin ngai ki diu ivet diu hi chule hichelaya Thadou Inpi GHQ win phun do na anei na hola aban chu ipam ti le hin Thadou Cultural Festival ti chu hun 2026 ni nom hi Thadou Tribe ho ki het na chon la khan ta lang na dinga Kangpupi district nga jong kini dinga hi ativeni TI-GHQ win thuphon abol be na chon Michael Lamjathang Haokip chunga alung kim lo naw jong aphong win aji chu gen the ha sat la ya mi ti akon ki-kangse ama pa chunga hi mitei zatle nam miten ta sanna akoi thei oham ama zatle nam chan khompi ki pampai na akon ta sanna ki sim chu chamna le kyau chamna di ta ke bul phuna pang theilo ding a hi ativeni boina aso sangding vena dinga mitei le zatle nam dang ho Michael Lamjathang Haokip a ko na ki kangse na divin TI-GHQ in nge na jong abol win hi chi chung changa TI-GHQ win thuphon abol na achun midang dang ho in anaza na divin amo hon jong anamu na divin midang dang phabe pi jong lekha thot jong abol win ai akhat na Ministry of Home Affairs lekha thot abol win chuteng ta le Honorable Governor of Manipur hin Honorable Chief Minister of Manipur hikenin Chief Secretary DGP Government of Manipur jong ahin aban athot na wachon UCM AMUCO chuteng ta le kokomi le adang dang meitei kiloi khomna ho jong ahin hi abana UNC chuteng ta le ansam chuteng ta le all naga CSOs adang dang AMWJU ahin chuteng ta le Manipur Editorial Guild and all Manipur print and electronic media so ai abana Young Mizo Association Aizor Mizoram chuteng tal amahon adang asai athot be na wachon Mizo Jillai Polho MZP le GHQ Aizor Mizoram ho jong ahi ai le hi chi chung changa GHQ win thuphon abol nawa 6 March 2026 ni khwa achon amho in thuphon abol naw hi Delhi Conclave 2025 le TTC kimin pha na thu ahin hichelaya hin hilchit na ahin ki bolini hichi hi hilchit na hin bol hi TTC GHQ ho in hilchit na ahin bol hin hichi Delhi amona sei na wachon Delhi Conclave hi pu YT Haokip President ahin aki bol cho hinai hinla Inpi ahung kiti ako na pu YT Haokimin anga azawin imacha thei talovin sumla pai ji in ketomo ana tani it is in 2021 kumin pu Lamjathang Haokip gan president hi na dei lo ji in akiben atam zone ahin hai san tawin abanim pu Lamjathang Haokip gan achanga ahung din zo lo pharin Thadou Inpi ho jong aki sumang taitin news ho ahin stang tawin hi khuti a hi le
pathin phat sa jong hin te tin better wang ho sung pi ai lo wale cc pool a Thadou Tribe consultative meeting an omin anaki sumang Thadou Tribe council TTC chu anaki thak su hin ki tani heti chun pu YT Haokip mama chu ahong khom hausa upale Thadou ngailu aki khom ho chingin president ding in anaki lengkin in hi TTC hi pu YT in achanga abol do ahi poi ti jong hi mi pi he dinga phone do na jong ahin nei ovin chule heading chu Delhi conclave a anaki bol do Thadou Inpi chu kuki de na ding le kuki Inpi de na dinga anaki bol a hi sin Thadou mina kuki de jing ding pha aki sa lo ja anam sa TTC chu kinung cho hingki jo a hi ti hi hilchin na jong ahong ki bol in hi ati ben hi ai dia mi pi hon thule la na he thim diwa nge na hi ve chule Delhi conclave sanga government in recognize about tribe council hi adi zoi kiti na tam ta mu do a hi to hilonin sim thu hello recognize zo ki chi pi a hi tai kang po pi lamte in pi chu iti chan he jong le TTC GHQ in ki pom lo be ding a hi sin no lam zo tribe wa na hung lu divin tip le het sa na hi ve chule in pi ekiti ting phung le chang hausa in pi ako a hin tribe akiti tinga le pau ako a hin akhuti le Delhi conclave fa ki sei a hinai tia pan sa the ai poiti hi ana gel do ke leo chon phan te chule le kha thot tabanga ka hin se wa hi in aban hi na hin bol be ole ule naw za ding in jong nom ta ponte EP bol jong leo Delhi conclave fa president pa ma to ki gel to chana ki bol a hin anna zaw khalo hon pan sa nan thil hin bol da tawin constitution zong TTC in atha akisim do ke nahi alui pa to kitche la ke sima koilut Thadou Tribe dinga tu le khonung chana hi GP dinga ki bol hi tai tin ama ho ti chun TI-GHQ in zong thuphon a hin bol win hil chit na ti ding ham a hin bol win ai le hi ti Thadou Tribe thua kiniel na ti ding ham ai lo wale hitia phunchel na aninga seina aum ho hi Thadou Tribe chungcha kiniel bautam na ho hi nungsuna hamle pau ho kibang ho kipum khat na zo gyal ho ding a hi ti dan hi SYO in jong Thadou Inpi GHQ hi nga jong nge na a hin bol kit bin hichi SYO in aseina Thadou Tribe chungchanga kiniel bautam na ho nungsuna chon le khan ham le pau ki bang phung khai ho ki pum khat na nei the dinga tribe min zo agyal kho na dingin Haokip youth organization SYON Thadou Inpi GHQ henga chon nge na abol win nisim 6 March 2026 ni khuwa SYON thusu hichi ana bol a hin amon abol na wachon achi sakum 1956 Manipula Thadou Tribe sim phatna phung khai neu japan Thadou kimin put sa hi phung khai upa zo ho example la lot jim guite dongal kilong chongloi Haokip kipgyan thanghal lungdim misau chale adang dang ho dinga chu pomthe hilo hi ati beni hi chi kuki zatle nam ho ki bung khen na dinga Manipur government to gon jong a hi ati beni chon la khan hamle pau ki bang phung khai zo si hi phung khai zo si in ki pum khat na pan khom na to na ta khat noya ki pun khom na om na dingin SYO chon tem na jong anayen phung khai neu zo Thadou le mate ho ma ki pum khat na le ki guizop na suhat na dinga Thadou Inpi general headquarter in pan ala na dingin jong team na ane bini tu lai ta a Thadou Tribe chungchang thu a hiti a ke boina a jing lai ta hin hi chungchang ade a hin I he ma wa pu Michael Lamjathang hi thimo mi tampin achan le jingin chuting ta le Thadou hi chi jong le Thadou ho la a jong ama hi mi tampi in apom lo atum be a Thadou ki loi khom na bol do sim do en jong akoi uvin mi tampi achunga ap alung a mo le jingvin ipi jong le ho en hat be sei be la lu be nei po hitin imu kham khamu ti chu tu lai ta a lam kai ho ki ho na le kilol na new sa imu ho chu iga sei theu a hin tin ewanga ewon I sei no mo chu Christian khat hi na wa hin lam kai khat ki ti hi mo mu neu ding hilo lam kai khat ki ti hi lam kai hin a jong eima kui ka him ti ke na imo po na hi patike cha to an
mi lung dia na to do ding thil bol do ding kiti hi dei om he jengin tu lai ilam kai hi naw akile sa pi loi lam kai ngeu kha tu ang le kei bo kei tai kiti a hita hin khoma mi tampi mi ponat ta le dei lo ta hi lam kai naw kile sa pi ewa ima cha hi lo mi lung dia na tong do lo ten ama mi mal phat chom ding gel jing lam kai leadership hi na hi nei lo ai wan lam kai mo thanup nup jing mi tampi a kyom jen chi dei lo ta hin a koi lam kai he jong le egam song le nam song wa hin lam kai itu na wa hin o mi pi lung de pathin lung den tu do tin kidem kit sei si gitu kit hi ta bang ho hi da thei ta hen lang hele mi pi in akidei he jing in hi lagaw lama tuni fa hin lam kai hi na leadership hi kui lam kai ke tip koi ka tipoi lam kai khat na hi a hi le lam kai khat hi dinga hi le lam kai khat in leadership hi na hi mo po na hi iti pan la lam kai khat iti pan la iti ke bola phading ham ti hi isei do no min second timothy bung ni chang som ni la li lang chwe na le pa kai so chon do bol adol a hi poi chu sanga chumi zau se dinga nanema mihil thema lungde ha ding ati na hi pathin lo pi na chang hen la lam kai hi na ai lawa lam kai khat chu mi pi chungai thudi a vai ho mana tong ding ti na hi lam kai hon het lam kai ho bung sung society sung izakaya ipilama yong lam kai ka hetia ai vai ho bung sunga treasurer na po na Sunday school superintendent na po na zong aneu pena hi chogi lam kai ka ti jo sin ana gya lo hiten aji chu lam kai ki ti chu mi pi chunga thudi a vai hom na tong ding ti na hi chule allen hi han anyau hi jong lam kai ka hi te thei phot chu pathin su pathin lung dia na tong ding i hi hi bible in pa kai su chun do bol adol angai a he poi TI hi lovin tula e hol alam kai ka hi ti wan bam pathin mai velovin mihim mai zo avevin guthima do bol jong ho sa na inei ta povin chuting ta le iti sai ding ham MP MLA minister pastor reverend evangelist hobung lam kai society lam kai i pilang lam kai cho hita jong le ato na cha pathin lung hlai na ato lo le thina hung hite te ding hiti su men lo doi thunei na pi a cha pathina hin na thunei na cha pathin su na hi na pathin ama lung dei lam tong do dinga adei hen a hi ije chu na to na chunga hin kil sa hin ti hi i sei do no mo hi lam kai abang khat loi chu mi to say him thu a gyal lo ama to say la sa bo adi a pha le zui dinga dei sa mi tam pi jong akyum ji ni lam kai khat chon ei ma thu jing chi sa a pom ki ti bolowa pha pen khat hi inung zui mi pi ogen ngai phot ji ding chuting ta le mi pin a sei hen so pan a sei jong lam kai khat in thu angai hi ama dinga dam so na khat hin chule mi pi ki pa na lin ta kha jong hi ti sei do no be nangin mi izat ham ko mana longyal nangai da na dei sa da na sia koiman na sa lewa na bol ting le na lung hang ham na lung nat ham hitabanga chu na ji hi chu tabang ke na chon e ma thu bo thu a gyalo mi thu sei na ho a na khang jong ina kol jong lim ge a do jinga chole a phai tia igel pen chu su nui nung pen pa thu sei hi jong le chi pi ding chu thil phai Bible naman tipha chung chang jong chi vet le thim gau pan Jordan vadunga sagi ve ki phum dinga asol chon alung a hangin a phunin bol loadin aki gelin ai hinla aso te chon hey thim gau pan a ha sa bowling na pi le na bol te ding a hitin a hil sa ta bin le aso te thu anungin Jordan vadunga sagi ve aki phum chon adam thing sel tai ki ti ne chu ti he ji chon zaum ta hin le lalna i chanin ke nei jong le kire sa ham mi i sa lo ham thu a nun lo ki ti ho hin midang chung hilovin e ma chunga zo man tha na a hin lut ji e hezi chun lam kai khat chun aphat na dinga mi pi so a ka hi ti a he ki gyal do kom jong sa ji ji ngai ni hi chi bible chang tim in sim do ala wa bible chang ki si e hi veleu hen pakai so chun do bol angai hi poi do bol sang mi zo si dinga nun nem ta a mi hil thi ma lungde ha ding a hi tin ai hil zo ni lam kai ka hi na ti a hi le pakai so pa ka hi tin jong ki gyalin so pa chun apu pa lung hlaina dinga na ato te ding anga ya American President Masapen George Washington John President a hi jing wangin
kile sa him lovin su banga na to na ding mun jong akhet mo sa pon ana bol ji ni khat hi ititam yours Washington chu a holdin na khana ama noi dewa lam kai khat hin mi phabe to thingtum len ta khari ana po win alam kai pau che kilam kai sa ten asu te thingput che put hulovin a phonan akisian ja jan hitin khatin atin a hel thone ama wang George Washington in hi chu amu pharin alongyal anom thei ta pon asakol chunga kon akum lan thingtum len ta po chu aga ke thopin aput hluna diu mun chan ge chu aga tha pi ta ne ada ha ding ko na chun aman jong alam kai pau ko ma chun khunung hi jong le hi ta bang thingtum len ta ham ai lo le na to ha sana to le lo a ting nei hin ko jiwin ka hum ke thopi ji ding na hi ve keima ka hi le yours Washington ka hi tin ada la ta ne ji thwa sa chun alam kai pau kilam kai sa ma jing cha cha le jing ne aji chu yours Washington chula America pumpya president mi zo si he ai ngalin hitabang lam kai len ta kiniel sa na ami te khotona chon mitin longthim atong khani tulai e howangin lam kai hina neu cha nei le khri sa ten ingong vai put le jivin kiniel sa na mong inei ji po ni eji chon George Washington America president masapen pa kiniel sa na hi kil na ne uite ti a tuni kha hi sei do the ten nga yo si pathin im pathei na bo taw hen lang ku ki society sung lam kai ho jong kilung to na society khan to na mar chal na ding pathin pathei bu pi hola ilung thim sung wa pathin mu chi pha e to pi je taw hen